खुरुमजरी ISTV के मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरी बपुमना मकपु तराम नोक्सरी मुझे अहन बद मरोइबा पाउसिंग मणिपुर की इशू सिंह पार्लियामेंट पुखटपा ngamdaba atik sadaba MP सिंह फम थादो हाइना MP ani की युमदा नुपी लुसिंगबी सिंह थमजिंदुना खोलाव कया लाउख्रे मणिपुर की अपुनब की सक्तम काहलक्पा याबा वाफमदा यासनबा पुरक्पा यारोय हाबा दाबी तौदुना KSN कांग्रेस अमदी BJP की ऑफिस दा थमजिनख्रे बांग्लादेश की वीसा पाइबा लिलोंग चटकनी हाइबा मियोय अमा अमदी बिहार की वोटर ID पाइबा आधार कार्ड न मणिपुर की पाइबा नॉन मणिपुरी अनि इम्फाल एयरपोर्ट दा वेरिफिकेशन चथबदा थेंगनरे अमदी मितोप संगसिलक्पा थिंगनना बा JCIRPS स्टूडेंट्स विंग न चिंगी महिरोय लुपसिंग पुल्लगा हयेंगदगी टास्क फोर्स सेमदुना मणिपुर की नेशनल हाईवे अनि दा थबक पाइखटपा होगरगदौरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ पिजरी मणिपुर की इशू पार्लियामेंट पुखटपा ngamdaba matik sadaba MP सिंह फम थादो हाइनंगा सी MP सिंह की मयुमदा नुपी लुसिंगबी सिंह थमजिंदुना खोलाव कया लाउसिनख्रे खोंजंग अदुदा अमुको CCS के अमदी UCM की लुसिंगबी कया सुसरु याकी मियाम की लुसिंगबी इमा कया न सरु यादुना अहानबो इना कैसामपा थोक्सम लेका दलेबा राज्य सभा की MP खेत्री मयुम बाबानंद की मयुमदा थमजिंदुना खोलाव कया लाउखी मफम अदुदा मणिपुर पुलिस की टीम सिंह संगसिंदुना थिंगनबो हटनखी नुपी लुसिंगबी सिंगी माइकेदेगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ता मणिपुर की लम कायबा यारोय मणिपुर की इशू पुखटपा ngamdaba मतिक सादबा MP सिंह फम थादो हाइबने सिंह खोलाव कया लावबगो लेनेना मेमोरेंडम अमा पिसिनबो हटनखी खेत्री मयुम बाबानंदा मयुमदा लेरमदबदगी तुंगदा पुलिस की मतेंग लौरगा BJP की ऑफिस तगी मेमोरेंडम अदु बाबानंदा पीरगा मसागी खुदयक लौरबा मतुंगदा हलखी कुंभोंगदा लेबा लोकसभा की MP डॉक्टर टी मैनेगी मयुमदा सुथमजिंदुना चप मानबा खोलावसिंग लाउसिन के MP मसा मयुमदा लेरमदबदगी महाकी मरीमता H अपोलो कौबा मियोय अमना मेमोरेंडम अदु लाउसिनबगा लोइनना खुदकता MP दा थागनी हाइबगी थाजबा पिखी कांग्रेस भवन संगदुना MPCC की प्रेसिडेंट मेमोरेंडम पीबगा लोइनना आउटर की MP थांगसो बाइते दसु मेमोरेंडम योहन्नबा खंगनखी खोंजंग असि करिगिदमक संगसिनबनो हाइबगी मतंगदा नुपी लुसिंगबी सिंगना वाफम कया फोंदोरक्ले लालहौ गुनुप अमगी येंगगा मणिपुर बो तो खाई तानबा खोई चिंग तम लेजरिबा पुनमकु अखोई मसेल हानरगा मणिपुर इमा लेबाक लोइना मौगनरकबा सलीबा MP अनि न मरोन थोकदबसे तांग तराबा फमीबा मिफमसिदा मणिपुर की ngमखै गायहलोय मणिपुर की ऑटोनॉमी पिथोय मखन मखन की मणिपुर अनि थोलोय हायरक तारदि फै थोरक्तबा तारगदि मणिपुर द लैरिबा यूसेम मणिपुर की मरु ओइबा ऑर्गेनाइजेशन में यामना लीगी द लैले अदुना डॉक्टर मैना ngasi बाउ मरोन थोकते बाबानंदा मरोन थोकते मणिपुर की मकुत सु थागलो थागत ngamdragadi भारत ता तिलुबगी करी वाहन थोक लेरे मियावी अपाम बसी का सिबा बनोंदा पार्लियामेंट करिगी लाउदी नोबा मोय छिले मयाम की थाब नत्रो अदु मियाम या पाम दा पीरे बसी छे मये शेंग द पार्लियामेंट फजदा मियाम तालब लाउथोर कदाबे कांग्रेस भवन दसु खोंजंग संगसिनबगा लोइनना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की हौजिक ओइरकलिबा फिबमसिगी मतंगदा यानिंगदबा फोंदोक्तुना मेमोरेंडम अमसु पिसिनखी कंगलामई प्रेसिडेंट इमा लेरिकना फुरुप अमा थेमनना बहनबदा मणिपुर काहिनबा यारोय आर्टिकल नंबर 371 क्रॉस A चटनबा यारोय हाइखी बाबानंद BJP की MP से मरोन थोकतना जे साइन लैबा MP से अखोइना ngasi मानने मणिपुर कायहलोय हाइबगी भारतना मोय अनिना लाव मतमदा पाखुम पिरक्त्रबदी अखोइ मणिपुरना नोइसु MP अनिमक्सु लैबा यारारोय राजनीति तौबा मत यारारोय नसागी राजनीति की तानबई सरुकता मणिपुर कल्लु कनबंगमबना मणिपुर की मपी मपा होयो कनबंगमदबना मणिपुर दगी नोई की फंग कोलिंग मणिपुर कायबे यारोय
नुपी समाज की प्रेसिडेंट रमनीना संजयना मणिपुर कायदना होटनगदबनी हाइखी। मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काहलक्प याबा वफमदा यासिनब पुरक्प यारोय हाइना KSN दाबी तौदुना कांग्रेस ऑफिस अमदी BJP की ऑफिस ता थोमजिनख्रे। KSA की मेंबर्स अमदी महिरोइसिंगना BTO ता लेबा कांग्रेस ऑफिस ता थोमजिलक्तुना मणिपुर की सक्तम कायबा यारोय फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोल मियामदा खंगलो हाइबा खोलाव कया लाउखी। पुलिस ने गेट ममांग थिंगदुना थमखी। MPCC की प्रेसिडेंट मेमोरेंडम अमा पिसिनखी। मखाताना KSA अमदी महिरोइसिंगना नितेपा जुथिकता लेबा BJP मणिपुर प्रदेश की ऑफिस ता अमुक थमजिलखी। BJP की ऑफिस बियर सिंगी कुथांगदा BJP स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट मेमोरेंडम अमसु पिसिनखी। KSA की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी संजोयना इंडोनागा पीस टॉक के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वाफम पार्लियामेंट की मॉनसून सेशन दा मणिपुर की MP सिंगना पुखतुना खनगदबनी। इंडोनागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना अवंग नोंगपुक लमदम की मियाम दा तंगदु लैता हंदबा अमसुंग कांगलोप मसेल की मरक्ता चारांगनबा थोकहल्ले। मणिपुर की MP सिंगना पार्लियामेंट की मॉनसून सेशन दा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असिदा यावरिबे सिंग मियाम दा खंगनबा तक्सिनगदबनी। मणिपुर की अपुनबगी सक्तम दा सोहलक्प याबा वफम यारोबदी फिवम अमतदा यासिनबा यारोय हाइखी। Political party sing asigi mihur na salaga hujik tawriba mochon parliament famliba MP sing ki market gisu sarang nariba donaga framework agreement si puthok pituna karino habado khana na amadi leiba phuji indonaga framework asigi yasinna bi damakta manipur ki integrity da sok daba karigum condition amata da manipur ki territory asigi yasinna ba purak yaro amadi asing loba indonaga framework agreement asibu miyam da karino habado sabsaba khangal lu haina khoi ngasi demand to ngasi nong si bisan balak pun बांग्लादेश की वीसा पाइबा लिलोंग चटकनी हाइबा मियोय अमा अमदी बिहार की वोटर ID पाइबा आधार कार्ड ना मणिपुर की पाइबा नॉन मणिपुरी अनि इम्फाल एयरपोर्ट ता वेरिफिकेशन जथबदा थेंगनरे नोंथकी लंबीदसु मितोप सिंह स्टेट असिदा चंगसिलकप थिंगननबा मणिपुर पुलिस की अखन्नबा कांगबु अमा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तसु मथौ तोहंदुना चेक तौबगी थबक जथबदा मखोय अनि थेंगनरखिबनी। ngasi mapalamdagi manipur lakpa mioi singi manungda mioi mari chingnaningai oiba phibam khara ubadagi makhatana singjamai police na verification chathabada makoi ani asi khanglakibani। bangladesh ki visa paiba mioi adudi MD ani sur sahini funithoi apokpa MD sobul kawi mahak bangladesh ki mafam amadagi ni haire mahak manipuri lol ningthina ngangbang ngami mahak lelongda leba hafiz koba mioi amagi yumgi barada laibani haina police na phongdorakle hafiz hariba mioi asi sapsaba masagi maming amadi laifam mahak na तौरीबा थबक करिनो हाइबा पुलिस ना सिजनबा होख्रे। अमरमदा बिहार की वोटर कार्ड पाइरगा आधार कार्ड ना मणिपुर की कार्ड पाइबा बिहारी अदुदी महेश सिंह सही निपुना मापल अपोकपा कृपानंद कौर कवि पौना कैथल लैबा महाकी मयाम थोकपा धर्मनाथ सिंह कौबा मियोय अमा उनबा लाकपनी हाइरी। अमरमदा ngarang sum apalamdagi sanglakpa miyoy kunmapan verification chathbada miyoy anidi masana khangna imphal dagi hankhre hairi। मियोय कुंतरेट अदुना चपचाबा मखोय के डॉक्यूमेंट पुथोरकपदगी मखोय मखोयना लेगदौरिबा मफम अमदि कया यामना कुइना लेगदबनो हाइबदु पुलिसना रिकॉर्ड तौबका लोइनना मखाताना हाइरिबे मियोय सिंग अदुना तौरिबा थबक सिंग निंगथिना यंगसिनगनी हाइरे। अमरमदा NRC नमरम ओइदुना मपानदगी आइन काय नमितोप सिंग संगसिलकपा थिंगननबा अमसुंग मियामदा अवेयरनेस पीननबा स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी अमसुंग डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी सिंग सेमख्रे। अंडर सेक्रेटरी होम ना ngarang थोकिबा ऑर्डर मगी मतुंग इन्ना स्टेट लेवल कमिटी की चेयरमैन स्पेशल सेक्रेटरी होम ना ओइगनी मणिपुर की DC सिंग अमसुंग MP सिंग ना मेंबर सिंग ओइगनी कमिटी असिना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मिहुत सिंग जबाव पिदुना तंगाई फदबा मतमदा लखटपा थबक थरम सिंगदा सरुक याहनबा यागनी। अमरमदा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी की चेयरमैन ना मरी लेनबा DC अदुना ओइगनी SP SDO SDPO SDC अमसुंग OC सिंगना मेंबर ओइगनी। अमरमदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट फाउदुना मितोप सिंग चंगसिलकपा थिंगननबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिरीबामना अकनबा चक्सल थवांग लखलबसु जिरीबामदा लैरिबा फॉरेनर चेक पोस्ट ता मितोप सिंग चेक तौबा मतमदा आइडेंटिटी कार्ड सिंग असेंग बरा सासिननबरा येंगननबा QR कोड स्कैनर लैतबना खुदोंग जादबा मायोकनरे। मोबाइल फोन के स्कैनर एफ ना चेक तौबा हाइबसी कनागुंबा मियोय अमगे आइडेंटिटी असि चुमब्रा चुमदबरा येंगनबा होटनबदा कोड सिंग असि अरानबा तौरमगद्रा हाइबगी चिंगनबा लै मतमगा सुनबा गैजेट सिंग चेक पोस्ट सिंग असिदा थंबगे तंगाई फदबा लागले सासिनबा चे चांगसिंग सिजनदुना मितोप कयामरुम चांगसिलंबा याबगी ओइथोकपा लै हाइरे। डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा इसिंग लंबी फाउदुना मितोप सिंग चांगसिलंगद्रा हाइदुना अहेनबा फोर्स थमदुना अयुक नुमिदांग खाइदना थबक लौखटले। असम दा जुलाई तांग 19 दा NRC की फाइनल ड्राफ्ट
फोंख्रबगी तुंगदा NRC दा याहोदबा मियोय लाख निफु असम गी युमथंगनरिबा स्टेट सिंगदा चंगसिलकपगी चपचाबा पाव फंगले JC ILPS स्टूडेंट्स विंग अमदी सिंगी महाइरोय लुप सिंग पुल्लगा हयेंगदगे टास्क फोर्स सेमदना मणिपुर गी नेशनल हाईवे अनिदा थबक पाइखटपा हौरगनी हाइना JC ILPS स्टूडेंट्स विंग गी कन्वेनर मंजित सरंगथेमना फोंदोखरे JC ILPS ऑफिस दा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा कन्वेनर ना मखाताना हाइरिबा मियोय लाख निफु असि अरुणबा लंबिदा चंगसिलकपा याबगी चिंगनबा कया लेरे मसिगे मायोक्ता ड्राइव चथनबा टास्क फोर्स असि सेमबनी मणिपुर लेंगाक नसु सक्सेल थौरांग लौखत हनिंगबगी अपामबासु फोंदोखी मियोय अमना वोटर कार्ड पाइरगा इंडियन सिटीजन नि हाइदुना चंगलकपा मधु यारोय असम दा वोटर कार्ड पाइरबा मियोय कया असम गे अमदी इंडिया गे सिटीजन्स ने हाइना सखंगदरी मणिपुर गी मपान से लिबा ट्रांसपोर्टर सिंग नसु मपान दगी नॉन लोकल सिंग पुसिलकपदा मसा मसा गी चपचाबा सक्ताक से यावदबा मियोय सिंग पुसिनबिरकनु हाइखी मणिपुर लेंगाकना हानदगी हेना अकनबा थौदांग अमखक लौबिरकांदा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट चंगसिलिबा अदुगुमलबा मिचोफ मियान चासिंग जिरिबामदा सक्ताक से निथिन यावदबसिंग हलन क्रायना ताजे अदुबु तोन तोन बा लंबी सिंग लो नमदि फोन चंगे हाबगी पो जॉइंट कमिटी लाइब्रेरी स्टूडेंट विंग दा तोन बा माइगेदगी पाव पिरकपा लेरबना एकोई लेंगाक थमनम थाजबा अदु तम मतंग स्वाइदा कोई मांगबगा लोनेना एकोई जॉइंट कमिटी लाइब्रेरी स्टूडेंट विंग ना एकोई चिंगी जगह सिंग कोई होल तवकान कोई टीम अनी थोंग मी तारान साब टीम थोकान ड्राइव हम वेरिफिकेशन हम मिटोप सिंग से खंदोकपगी थौदांग को हम हक्चिन रोजरकान कोई चेक तौगने हम सिंग से मीडिया के थोंग मनबु मियाम दा पौदमजे हयेंग दिल्ली दा पांगथोकदबा कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मिफमदा NRC की मतंग यावना स्टेट असगी ओइरिबा इशू कया खनगनी हाइना हानगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर MLA का खंगमना पाउमी सिंगा खनना उनबा अमदा फोंदोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC की वाथोक अमसुंग बॉर्डर पिलर की इशू यावना मरु ओइबा इशू कया खनगनी बॉर्डर पिलर की मतंगदा क्वाथा खुनौगी खुंजा सिंगना बॉर्डर पिलर नंबर 81 असि मफम होंगदोकले हाइदुना वाकटलबसु अमदे मणिपुर की मियामना थमलिबा वफम अदुबु यामना थौसादबा मोंगदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम किरण रिजिजुना फोंदोखिबा वफम अदु कंडेम तवी इशू असिबु यामना लुमना लौदुना चुम्बा सेंगबा अमा पुथोकनबा होटनबा तंगाई फदे हाइखि छुट्टी था पीबदुन मदुनदि सोल्यूशन ओइरोय हबा मयाम हारदि लहनबिरनु न हाइबनेबको कदबके मा नतबा इंडिया स्ल मी फौ लेतबा दो तोरिबा सिखांग थांग सि करिगिनो सिनि अखन हाइबदि अदु दागे वासुना नतना को मोसे सोल्यूशन पुरागा छात्र सिंह की पुंसी से कन्बियु यूनिवर्सिटी से कन्बियु सिनेबा इंग तपना लेबा हाइबसे सरकारसु कानबनेबा माखोय से याइफबनि पुनमक प्रजा को पुनमक से याइफबनि मदो फमिनसी इंग तपना लेसी छात्र पुंसी कंसी यूनिवर्सिटी कंसी हाइबसुबु करी कायरगे सिनि ओखसु वाखन दे खनथबिबदि फायदा मसे पमुक मुक लेबनि को मुकमल्लदि यो फोति इननको मुसु मोता अमदी मुसाना संगसिलिबा खोंजंग असिना मणिपुर यूनिवर्सिटी की अकोइबदा मियामगी पुंसी अमसुंग लनथुम मांग ताकदबदगी अकीबा लेबा तंगदु लेतादबा पुंसी अकाइबला कदबा येंगलगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट ना यूनिवर्सिटी की अकोइबदा ngasi नुंगथिल पुंग अमदगी रैली नत्रगा प्रोसेसन चटपदा थिंगबा थमख्रे लाइनिंग लाइसोल अमदी नाट की ओइबा थबक थौरम सिंगददी कोमथोकनी हाइरे अमरमदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी लुसिंगबसिंगना हौजिक थोइबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक असि लोइसिल्लो अमदे सेफ मणिपुर हाइबा पंदमदा वांगांगदबा खोंगचत अमा ककवा कम्युनिटी हॉल लगी चटपा होरकपदा पुलिसना सरकार गे अयाबा याउद्रबदी चटपा यारोय हाइना थिंगबदगे मखातना खोंगचत अदु चटखिद्रे खोंगचत अदु तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी की लुसिंगबा कयाना सरुक याखि पुलिसना थिंख्रबा मतुंगदा यूनिवर्सिटी की गेट चथरिबा खुथांग चरा हेनबदो ओइना सरुक याखि अक्रम जॉयना वाइस चांसलर लौथोओ माहिरोय सिंगी पुंसी कल्लो अमसुंग मणिपुर कंसी हाइबा वांगांग दबा खोंगचत अमा चटनबा होटनबदा सरकारना अयाबा पिखिदबासी अंगकपा पोइ हाइखे We must be given the information as per law. I think Deputy Commissioner is supposed to know it, and it was not any communicated to us, and therefore on the recommendation of the DC, and we anticipated of the granting of the permission. That is why we started the procession, because we are going to the Manipur University gate, and we will give the solidarity to the striker.
Ngarang Manipur University ki BC na tha ama lip lokhiba dugi matangda University asigi registrar in charge Professor Mutum Syam Keso kwa kethel akham lekai de leiba yumda musugi mihut kangbu amana unaba lakpada registrar in charge Professor Mutum Syam Keso leram dabadegi unaba phangkhidre mafam aduda makhatana pam daba thokdok thoktana ba Manipur police ki kangbu laktuna ngak senbagi thabak jathaki mairoi sing aduna registrar gi mayum mamangda matam sangna phamjinduna leibadegi lekai club amadi maira paibi singna musugi mihut kangbuga registrar ga unana singani haibagi thajaba pirakpadagi mahiroi sing mafam adu thadokna hanaki musugi general secretary Lastrom Kennedy na BC na tha ma suti laukiba asi miyam da samamna ba amal leibadagi MU gi registrar unaba lakibani BC na tha ma suti laukibada musugi demand ayamba fangle haina Manipur sarkar na phongdok libasi yamna ikai ningai ni masi sarkar asina mana launabo hanabani Rajya Sabha ki MP KSS Babanandana MU gi din pumnamak ki resignation paper yorakti haribasi din sing adugi resignation paper pumnamak MU gi registrar in charge Professor Mutum Syam Kesona pasinduna thamlabra hangki akoina mihut oina thari ba khoi babang de MP se ma atopa state ki MP raba akoi satra ki akoi ki kano ki state ki awa na ki pau ta musalo ai chalaga mana government ki misang changa akoi ki center ki misang changa mana akoi ki praja sing ki hul thang te mana thabak to si kai ki no ba chief minister amadi education minister na responsible oi gam jagati masa masa noi na hujik governor fo yauna resign to biro masa issue se thamu sing so tong hong jagati resign to biro yamni kai ni ni sman hanjin hanjin na mithai bijaraga satra chingmu themba ki thabak je hanjin to bira kanu haiba pose ai ngasi media thong thamse MU gi wafam asi punna khana minaraga mairoi singi punsi kansi miyam gi apamba soidana phangani haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmisinga unabada Senior Citizens for Society Manipur gi General Secretary Professor Sadanandana Haikre Aranba Tauragadi, every citizen has democratic right to strike. Yayaba register. Adu kainta kaiti, adu tabio, adu da ujik city. Ani mari mangani na tabak tautraba paralyzed tautra ko. Layluraba University ki pending work mayamse. Masih amuk terpajana. Udasing staffing, doain pun lagi surga. Angan sing academic life sing no na England baccha maduni am daka hoy aduna si hai na koi da talib da bi do madu sacrifice to hange pangu to angan da matani na khallaga nai sacrifice to haje natte Senior Citizens ki Secretary Khaiden Manina BC in charge si thabak tawhalaga haidoktana leiriba parikya gi fall haido ansi encourage tawhansi masida pen daba tarabade makhata na khongjang jangsin ba yai haiki University ji pura paralysis to hailo pai darabat mobile che masai ko sur do pe awa mama oirabina khatandi muta musa asina khantabi raga ano mai chancellor in charge si tham to asi aduga praka haido tabat mayam do haido alasi university to ya do tham mayam si to alasi aduga inquiry to alasi aduga ai ba mo to pe ro kanda amu ejum to ra strike sha moina pami do adu ona tenare tundre kan kan am to to ya positive lati strike sha suspend to you Manipur University Vice Chancellor Professor AP Pande Lokthokna Bajang Siliba Khongjang Jawaharlal Nehru University Students Union na Saugat Craig Hojik Marakta na break amatang laujari Nati chat lagi ba please I chat lagi ba target kisi na noi krabadi adudi ma amu hana una bungaro asum tawna mango season na chat krabada adum haina winkies mango sushirol adum phangaro khangidana I think we should run at once. Winkies Swiss roll. Ram turabo punshibu winkies am tadi piudena. Baba, Greg John gidi tatatis college di. Mambal suma pang puding jam manek yo suma ngaro pista salabnina. Ado suma takta superlink footing ge offer me amum piri sidi. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar.
Job vacancies. Classic Hospitality Training Institute, Rinse Road is recruiting the following posts: Business Excellence Assistant Manager, Housekeeping Trainer, Food Production Trainer, Food and Beverage Service Trainer. Interested candidates meeting the above criteria must submit your CV with recent passport size photograph. For details, contact Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rinse Road, ranjita@classichotel.in. Phone number 03852415592. Indian Institute of Banking and Information Technology IIBIT is now in your hometown. Prepare yourself to get your dream banking career with the leading institute of Northeast with a record of 7,000 candidates. Free IBPS or PO coaching available. Last date of registration is 3rd August 2018. Please contact 8974875055. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winky's Swiss roll. Yam turabo, punshibu, Winky samtadi piudana. Break itungda taram na oksari makataba pauda Congress Working Committee gi permanent member oiba phanglakpa asi Manipur da laiba Congress ki lusing basing amadi karmi singna laiba ki dama kathokpa amaga loina na laukiba thaudang sing adu khangbiduna pirakpani haina hangi deputy CM gaikhangam na phongdokre wafama sing asi Tamenglong District Committee na sinduna handakta nauna Congress Working Committee gi member oina khalakpagi matangda pangthokpa tharom amada mahakna phongdokibani Singmairong da laiba Tribal Research Institute pangthok kiba thoramadu da MLA gaikhangamna Congress Party gi rusingba singna kathokpa amaga loina na lamdam asigi damak lauriba thaudang sing khangbiduna mahakpu CWC gi member oina haplakpani haiki Assam da laiba koi maruina aga Assam ku place tapa dei sinau su kaburi sinau su singmi su leiri ji bakoi da su haili akoi Manipur original oil masu ada Assam da leiri ko asa masih hingga jauh dari karena kawan mungkin atau di asyik sistem masih dah cover organ, camouflage organ, atau mana politicize organ, apa yang ini dah, apa yang oleh kan bah, atau apa kan saya masih kata hal itu lagi sama, lalu orang masih bawa kan dengan dia saja, asyik lain macam ni. CPI Manipur State Council na Narendra Modi lenga ki mayokta iho khongjang jathaba hokre khongjang asiga mari lenana kai sampat Lairembi Community Hall da mifam ama pangthokre mifam adu da saruk yaki ba wangangloi singna Narendra Modi na media gi kuthang da man ki wat chandoktuna oiroi da bawafam kaya ngang sakli Manipur Sarkar ge go to village na miyam bonam thak tawre Manipur University gi issue border pillar gi issue loisan bangamdre CPI Manipur State Council gi Secretary L Sotin Kumar na BJP na center da sahi mari lengak lakpada leibak asigi chawkhat thaurangi thabak paikhatpagi mahutta vote khomduna leire sarkar pairingaida miyam gi tawgani haina wasakhiba kaya thabak to onthokpa ngamdre demonetization tawduna black money fagani haikhiba arembada takre GST gi saithengna ngasi phawba awaba khamthenghalle Manipur da su BJP na lusingba sarkar asina issue sing loisanbagi mahutta issue kaya mathang nansin handuna miyambo khamthengna wahalle haiki Kari ore bagi ngasidi. Atu ko lena muka framework agreement ro fam sila patamda. Sikari ginu mar tumin le thoiba. NRC ko fam la patamda kari ginu sarkar tumin le riba. Where border issue kami kai ningai ni. Bharat ki parliament maktada hujik yung iba bill number 81 ase. Masi kari mo asoyam te yaude. Atu ko lena hanagi fam gale hondong yo fam leite. Hai wa fam kaya singa se. Masin mayek sin tai madudi Bharat ase Burma dagi raw material launganaba senjau paiba kaya gi khudongsa phanglanaba thawi khoni phanglanaba madui khudongsa ba khar phangnaba gidamak Manipur gi lam kilometer kaya mangi bada ngasi gi Bharat na thosada bada akhoi sarkar gi chwaiba ngamde Union Minister of State Home Kiran Rijijuna border pillar ki matangda Rajya Sabha da thamkiba wafambo Committee on Protection of Indo-Myanmar Borderland Manipur na yamna kanna yaningda ba phongdokre ngasi isamgi office ta pangthokpa pawmesingo unaba aduda isamgi president Yumi Horamna border issue ki matangda ban tawbiganu Bharat Sarkar gi surveyor team soidana lakhigani karigumba laktrabadi miyam pullaga achawbo ihok jangsingani haiki aikoina 2013 dagi hauna survey tawba ki mutungwaina
documents mayam si leire adu ki damak moi bu chu koina haiba ya ba loi nam khai gre asigi manung sida moi si laga chu tha ama haibadi ngai 25 da moi survey lak mani adu di August ki 25 ki manung da lak pe adu da moi lak dri ngai da ai khoina pan gri gra tau gni haib sidi ai khoi khutong ja da bani aduna pan mak sidi tau bi gnu haina icham gi tarapta chumaina social organization mayambu aduga ai khoi gi NGOs kangbu bushu request to ninge कमिटी के कन्वेनर भी सोलोमन भारत सरकार की सर्वेयर टीम गलोइने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में सरकार की मिहुत याउना बॉर्डर पिलर यंगसिनखिबा अदुबु किरण रिजिजुना लान फोंदोकपा असि यानिंगदे बॉर्डर की मतंगदा कनागुंबा सिंगना मीडिया दा पंहाइदा हाइबा तौबिगनो फोंदोकि पार्टी लेवल दा ओइजरगसु मणिपुर की ओइना लेपिबा एनी पार्टी अमन लागा आई अदुगिना अदागना हाइदबिदा अखोय मयाम लेपमिनबा हाइबसे अखोय कमिटी की असेंबा फिरेप अमा असमैना थमजै अदुना करिगुंबा पार्टी अमा लेवल दा ngang खोटब लैरकपा मतमदा मसीगी सोल्यूशन से लैपटॉप लकपगुम उबो फंगबगुम तवै मसी थोक्तनबा मीडिया की थोंगसिदा अखोय कमिटी की माइकैदगी सुमैना थमजबनी अखोय बॉर्डर पिलर से सुखसोय सोयदना अखोय सोल्यूशन पुरकनबगी दमक अखोय कमिटी सिदा कोऑपरेशन अमसु सपोर्ट तोबिबाय से अखोय की कमिटी सिगी अपामबनी मणिपुर के लममांग की फिबम लाकलबदी एमपीपी ना मर्जर एग्रीमेंट ममांग की स्टेटस अदु फंगननबा खोंजंग जंगसिनगने हाइना पार्टी के प्रेसिडेंट ओइनाम जुगिंद्रना एमपीपी की ऑफिस त पांगथोकपा पाउमिसिंग उनाबदा फोंदोखरे किरण रिजिजुना बॉर्डर पिलर नंबर 81 दा लंगी चयet लेते हाइखिबा वफम अदु लौतुनरगा फोंदोकपा वफम ने हाइखि जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एस गीता जैन भारत सरकार की सर्वे टीम अमा लाखिबदु मियाम की इहौ नमथनबा थरखिबा लेंगा की थौसलने हाइखि इन्ना अमिने अकोबाई तोरी एरिया सी कमाइन तौगे बु बाउंडरी nga khun te moi tasing कोथागी प्रजा सिंग सी याम अथु मतम दा आइदि वखन ओन गिदो माले मरमदि आर्मी सिंग जिना हे एनोमदा पुबिबो नो लाखदो माले अदुन हजिक ले बाउंडरी पिलर सी सेंगना हजिक ले इशू जिना मरमका मणिपुर की प्रजा मदि मणिपुर ले वीडियो पॉलिटिकल लीडर सिंग दा असे अथु मतम दा मेन चमी ता तारगदि एमपीपी ना कोइ तुमेन ले मरमदि हजिक ले बसक सी गवर्नमेंट के असो पॉलिसी मगल लेना हजिक ले बाउंडरी पिलर सी मांगहुन गिबो याबो अकीबो दो खोले हदि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम के रिजन ngang गिबो वांग सगाल अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव लाखी मसाना निमित्त एक्सपोर्ट गांधी की वफमदो अदु अथुबन थबो नथो पिनबि एमपीपी अपील तौजरी कईगुम थबो नथो तारगदि एमपीपी मखम खा खुदुम की कोई फंक्शन सेम साबा लेजरी बीजेपी थादोक्तुना चटखिबा वेटरन पॉलिटिशियन अक्रम जोइना लंगथबाल केंद्र बीजेपी मंडल मुथले हाइना फोंदोखिबा वफमदु अरानबनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेशना सेंगदोखरे ngasi ni taipa chuthekta laiba बीजेपी की ऑफिस त पांगथोकपा पावगी मिफमदा लंगथबाल नगर पंचायत की चेयरपर्सन यावना काउंसिलर मंगा सरुक यादुना बीजेपी लंगथबाल मंडल हिंगली हाइबा उतखि मसिगी मथक्ता बीजेपी मणिपुर प्रदेश की बीजेवाईएम किसान मोर्चा अमदे तोंगान तोंगानबा संघसिंगदा केंद्र असिदगी लुसिंगबा कया सरुक यारी हाइना पावगी मिफम अदुदा सरुक याखिबसिंगना सेंगदोखि चीफ स्पोक्सपर्सन एस टिकेंद्रना ओजोगी वफम अदु अरानबनी हाइना सेंगदोकपगा लोइनना मियामना इकाई खुमनबा लुसिंगबा अमना असिगुंबा वफम फोंदोकपा असि लाइबक थिबनी हाइखि जनरल सेक्रेटरी के सरना ओजोइना बीजेपी थादोक्तुना चटखरगा पार्टी असि कायगदबा नते पूरा फक्तुना पुबगुम हाइखिबा अदुगी सेंगदोकपनी बीजेपी की ओइना अवाई अखुम तौनबदा थवा यावदे हाइखि ट्रेजरर रॉबिन ब्लैकिना महक मसा लंगथबाल केंद्रदगी ओइबना केंद्र असिदा बीजेपी की मयंग ताबा लैते हाइबा चपचाना खंगी मंडल मुथले हाइबसिसु अरानबनी फोंदोखि सी ओजोइना बीजेपी थादोगा चटखिबदा कोई अंगक नते मरमदि मयामना खंबिरबदि यामना मणिपुर नोंसा राजनीति लेबा ओजो है ओपोजिशन जो है खंगबनीना बीजेपी सरकार पाइरपद्र मागी हैनबीदुना मरम होइदना ओपोजिशन होनिंगना चटप ओइरमबसु याय NSCN IM अमदे भारत सरकार अनिना शांति की वरी सानबदा साइन तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के सही अहुम मपुंग फारकपगी थौरम सेनापति द पांगथोखरे नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन अमदे सेनापति डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स एसोसिएशन सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असिगी मतंगदा थौनीबगी थौरम सु पांगथोखे मियोय लिसिंग 10 रोमना तिनबा थौरम अदुदा NPO की प्रेसिडेंट सोलोमोना हौदोक वारोल थमखे UNC की वाइस प्रेसिडेंट एनजी लोरिना NSCN IM अमदे भारत सरकार अनिना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौनखिबा असिदा मियामना NSCN IM दा थाजबा थमी हाइखि याम थगचाय मागे मतम रखरे मा चखरे ओरसु
अकोगे ऑटो क्लेंसर मिसम ओवाना चिंगलगा होजिक फावा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किसे चाथादुना लाई We Nagas also we have President Yaryo. Government of India have Prime Minister. We have Prime Minister Atul Kilonsa. Government of India have Parliament. We Naga do have Tatar Ho. No other states, communities in India have this kind of relation and understanding. So the agreement was and is between the two entities of Indian government and NSCN GPRN. Reverend Punina Aikoina Framework Agreement po support tawba mathau tai masi thengthabagi matam natre naga singbu tokhai tokhai tanana basin milepo naga gi hakpo ikai khumnagadabani haiba wafam thamki Amaramda Tauramasi Tankul Nagalong na Sinduna Ukrulgi Town Hall the Pangtoki Mulising Ama Hen na Saruk Yakiba Tauramaduda Wangang Kibising na Pangdok na Kibida NSCN ayam na Horak Kibawari na Hona na Ningsingki Framework Agreement ki matangda Ukrulgi Disiki Kutangda Prime Minister da Memorandum Amasupisin ki Hawkiban limit khara sida social media da Manipur ge kaithel khara da khajing namasu angang ba sangjilaga yonbagi video thagat narakpadagi Bisnupur District Food Safety ge designated officer Y Surendra amade Food Safety Officer Dr. Orangthem Dinesh na lusing batim amana Bisnupur District ke manungda laiba kaithel singda khosem gi masu sangjinba khajing yonbra haina yangsinbagi drive chathakre moirang kaithel Bisnupur kaithel amade nambol kaithel da asigumba masu sangjinba khajing yonbra yangsinba chatpada nambol kaithel da ima ibel kharana Yolamba Thengnabadegi Khajing Phagat Kre Loinana Masu Sangbada Sizinaramba Angang Masugi Powder Makala Masu Phangle Asigumba Miyobigi Haksang da Sokningai Oiba Khosemgi Masu Asi Karamba Chemical na Sabano Haiba Khangdoknaba Food Safety gi Laboratory da Changyeng Torgani Haina Food Safety Officer Dr. Orangthem Dinesh na ISTV News da Phongdorakle Bisnupur Kambula Nambon Bazar da Wana Lari Yomom to Ajinda Koina Chatuna Yemma Matamda अकोई हाइबा खजिंग सिंग असे अकोइना थेंगनाजरे अदुगा दुकान मबुसिंग ना हाइबा मतुंगिना हाइबा खजिंग सिंग असे बाजारदगी लौबनी अदुरा मोइना बाजारदगी लौबो मतमदा खजिंग सिंग असे दा मचुसे संगनाबा हाइबा सिगी केमिकल से अकोई दुकान कनोसिंग सिंग पिरई अदुना मसी अकोई अजे बिस्कुट फसेती कामुना लेप्टा टेस्ट तौनबगी दमकता हाइबा खजिंग सिंग असे थाजरगने Kabui Mother Association gi President Kakom Lunglu Kamai gi Kaji Phul Kasemai Mangani Lehul Thoram Kakhulong da Laiba Masagi Mayum da Pangthokre Thoramadu da Manipur gi Ningthau Laisem Basana Zawba Zeliangnong Furup ki Lusing Basing Lamdam Asigi Civil Society amade Imalup Kaya gi Lusing Balusing bi Kaya na Saruk Yaduna Laikhidrabi gi photo da Lai Sukatuna Ikai Khumna ba Utke Manipur da Indian Constitution ki Article 371 Clause 8 chanahanba yaroi border issue gi achambawayel purakadabani MU gi wathok athubada loisinna basingadabani haina Western Star Club Lamjing Maira Club Langjing Achauba Women Welfare Association na punna sinduna Langjing Achaubada wakat mifam sathakre wakat mifam aduga mari lenana saruk yakibi nupi amana Manipur gi apunbagi saktamda singnarak pakhudingmak miyamna chapchana thengnagani Manipur University gi wathok pu matam chana waroisin purakna balengak na hotna bangamdaba mainland Indiana Manipuri yengliba mityeng pende haiki Framework Agreement da yauriba Article 371 gi Act Manipur da chananba yaroi border pillar gi issue athubada loisanbiduna atumba putokadabani loina MU gi issue athubada loisanbiduna chatra gi punsi karbiu Human rights activists singbu state na namthabagi mayokta India pumade sathariba apunba khongjangi sarugam oina Committee on Human Rights Manipur na so kwakathel akhamlaikai community hall da khongjang sangsin kre khongjang atu da amuko amova poirei laimarol MSF Irabot Foundation amasung atai civil society organization kaya so saruk yaki Kohargi Chairman Fulindra Konsan na India gi Maoist ki ihawlaiba mafamda human rights activists amadi social activists singi punsi tambangam dre fact encounter da hat kibe sing chapchana thigatuna crime da janariba force kudingmak chairak pinana ba khongjanga si jangsin bane haike Security mayam thadoga
fuba seiba torture tawba hakku bawwa sum mayam ama I am the excessive force says mayam ma sum wa man police sinna wa anak sinong ra pa ni sing dang sto yang pada yang nuai taba dari hari ko ni fran ba crime sa turu ba dum ba dia ba to da ba sa sa ti set kumna ong pa na ba ba ansel ba fuba adigi karing da bo in ba sum mayam ma man ko so satara pa sum ba human right violation ki pochi committed by the state policing at the strongly was a kanem tawi Anisuba Manipur Rifles ki arms kotagi kulai mangki bagamari lenena NIA na phagat ki ba MLA gi driver thoksom diamond ngasi Sairap court complex talai ba NIA gi special court ta puthok laba matung da tha sigi tang tara taret fawpa judicial remand lokthakre panbayai driver diamond asi nomoi mangbai gi matang da hanamyoi taruk phaduna jail da lairi bisingi manung da kwa kaithal subam lekai degi laisram anil gi mari matani haire Bolero gari amana thombadagi chahi mari khakta ngai riba yauna mahiroi nipan sokle mari aruba phibam da laikan nari thaudok asi ngasi ayok pung nipalom taba matamda moirang khoyang bom lekai de leiba new model public school gi mahiroi singna school karakpada bolero pickup amana thomkhibani thaudok asi da senari ba gari adu thoksom bise chahi kunthani thoi apokpa deben ngakhong kulendagi mioi amana thaurakpani gari manungda yu yawram baga loinana gari driver moirang police na bise medical checkup tawrba matung phajinduna case amala khotkhre sok mahiroi nipan gi manungda mahiroi mari gi phibam lubadagi sija hospital da pukhatuna laikan nari mari amana moirang hospital da lairi khoisaung narba miyam na gari adu amang ata khara thokhan khre Handloom Promotion Council Manipurna Directorate of Handloom and Textile gi mateng loinena tarama pansuba handloom day thoram GM Hall Imphal la pangthokre thoram aduda Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation gi chairman S Rajan Handloom gi deputy director G Surkumar Sharma WSC gi C Raja Sekhar Susaruk Yaki Manipur gi yong gi pothok chawkhat nana bahot na bada chobo thawdang loriba phisabi phi asibu lalol itik tawribi amadi school yauna punnamioi kunthama thoina handloom promotion award khusinaki MLA S Rajana furup amagi saktam phije chakchana tai Manipur da khundari ba furup singna isa isa gi phijet amade chatna kanglon ngakna thamsi mipal tangdana hingna bahot na bada subanomba kanchi haiki Tawdang lobiyo isagi kusuman phangbibada natana asigumba aikoigi helum mase saukhanaba honabada aikoi khudingmana tawba daita lominasi Manipur State Power Distribution Company Limited Thobal Division Sinduna Nomagi Oba Electricity Consumer Awareness Campaign ama Yaripok Bazar Dalaiba Sadio Community Hall Pangthokre Thoramaduda MSPDCL EC2 ge General Manager B Ibomsa Sharma Thobal Division ge General Manager L Selungba Yaripok Sub Division ge Manager PS Uma Thobal Division ge Project Commercial Officer KS Santikumar Susaruk Yaki B Ibomsa Sharmana Kaksing Thobal Fezor Churachandpur amadi Bisnupur Division manga asigi manungda Thobal Division na khwaidagi revenue kadaba division ama oire company na unit amada lupa mapan gi mayada mai leirabasu miyam dadi ataba mamal lupa ahum gi mayada fangalibani masida miyam na mai gi khazna changnai na thibiyu haiki subsidize sida tawjara lai resources de ne hire kuna lupa ahum kai ka tere kun yojale aduba khangana lai state di lupa mapan per unit di wale adu aku sida lai per resources de ne hire lupa ahum kai yojale ne sino da ikoi praja na ikoi sojo bibi de Handak nongmanini asidasu khiba nongna ithai dam gi makha thangba turel gi saruk khudong thiningai oiba thakta seli kumbi kendra amadi sugnu kendra gi manung sanba turel gi longnam bal sing kai gadra haibagi mi paiba poknare kaksing khunau gi lopari kaya isingna thumjin ba haurakle kumbi kendra gi wangu laikhong maya gi longnam bal sing ising pathorak padagi pradhan embina gi makha da miyamna laipak thonduna semjin khre wangu maya leka gi turel torban sing khudong thibe thakta leire wangu sagang mamang lokol su tapna tapna ising thumjin lakle ithai vares ngarang dagi na thong mangamak hangle Pandit Dindayal Upadhyay Institution of Agricultural Science Ulogi Mahiroi Ozasing Amadi Parents Singa Punna Matau Karam na Laumi Singi Potok Hengat Hangani Habagi Matangda Kanana Inaba Mifum Ama Atal Bihari Basbai Conference Holder Pangtokre Thoram Aduda Institute Asigi Chairman T.S. Sawana Lising ani kun phawbada lomi singi income saruk ani hengadana ba pandam thamliba asige iroinana institute asina khunai asigi kana ba pinana bagi wakhalolda thorom asi pangthokpani haiki America na khaiga gi hana chawkani ba China na chawkani che agriculture yana chawki tinja lo shi
हाँ पुथों होने सेकेंड लर्निंग hard education like sejak bahaya saya koई मणिपुर की कोई यहाँ ताज़ी में गेटोरी में agriculture टर्म में वैसे हमारी भी थिंकिंग वाला कोई नहीं हो और बच्चे जागर होने सही असिकी मेगी तांग मरी देगी म्यांमार की तमु टाउन मनुंग दा इंडिया की गाड़ी सिंह संगदा थिंग बथम किबा अमदी इमिग्रेशन फी लुपा कुंदे हेनगत किबा सिदा मियामना पेन दबो वाफम फोंदोक नरकले म्यांमार रोम दकी संगलकपा गाड़ी सिंह इंडिया रोम दा थिंग बलाइतना संगले अदुबो इंडिया की गाड़ी सिंह दे अथिंगबा अदमक थमले म्यांमार की इमिग्रेशन ऑफिस ना इंडिया की मियोय अमा संगदा लुपा तारा खक्ता लौरमबा अदु हंदक लुपा कुंदे हेनगत ख्रे अदुबो म्यांमार की मियोय सिंह ना इंडिया की मनुंग मोरे रोम दा संगलकपा दा इमिग्रेशन फी फाव तिंगदना गाड़ी मचादगी अचौबा फाव चंगले हिरमसिगी मतंगदा कुकी चीफ एसोसिएशन टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी एलएस साइखोजांग बाइतेना म्यांमार दा गाड़ी चंगबा यादबा सिगी मतंगदा टेक्नोपल अमदी मोरेदा था खुदिंगी पांगथोकपा मियामगी निमितसिंगदा कयारक हन्ना पुखटलबसु ngasi phawba thabak oina onthorappa leitre masina leibak anigi marup mapang oibagi wakhalol adu lehendre Myanmar gi mioi singna more romda pochai kaya yonduna athengba phawba leire hanadi more police na Myanmar sing satkinabagi thabak paikhalambani adu bunga sidi madu uba phangkhidre haire we huju phau Manipur government of Manipur na state na masi si initiative pat lo dabra adu di ma khoi gi gari changlaga ekhoi ga gari changba yadra di ma khoi gari changbo thingsra natradi ekhoi gi gari su balma da changnangai se government of Manipur na masi athubada initiative pat lo birga ekhoi gi gari su friendship ne erga friendship gi asingba buthok se haina aina ngasi chief association secretary na government so appeal to we ngasi aya ba ekhoi su changna ba ngasi government of India authority na government of state na natra government of India na si initiative pa lorga changnangai se initiative pa lobyu haina ngasi aina amo hana appeal to jari ngarang numidang pung tarama thoirom tabama tamda ISTB gi service provider ama oriba global view segmai network ki optical line maharabi vasto mapada sakang da basing nakakthal amle masina maram oiraga line asine konba network asigi subscriber singda signal pibangam ludre line kakthapeda sena ba miyogi maming matha pibangam mada lupale sing tara pigani haina network asine khangale marakthana break amatanga lauzari नती चट लगे बा प्लीज आई चट लगे बा इलेक्शन की मतलब ये करती अदु तुम आमु उनो खंगरो असुम तोना मैंगो सीजन चट खबदा तुम हाइना उनकी इस मैंगो स्विस रोज अदुम खंगरो खंगेदना National Handloom Expo 2018-19 Manipur yauna India gi mafam kayada National Handloom Expo 2018-19 pangthok charagani Kolkata da lakliba July gi tang 38 Delhi dana lakliba September gi tang 15 Manipur gi oina Imphal da lakliba October gi tang 18 amadi Nilakuthi dana lakliba October gi tang 15 sponsored by Development Commissioner for Handlooms Ministry of Textiles Government of India Sinja Langzariba amadi Pauzianjariba Directorate of Handlooms and Textiles Government of Manipur. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamat, amatta nayaba upaidi, Jolib syrup, amasu, Jolib capsule with chanminis navio. Why try hard? Blue Sense London by Design store now open at MGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Amuka na taram na oksa pagaloy na makataba pa mo pizere.
MGO na sangsilakpa Manipur lenga ki employees singa 7 pay phangalo amadi tongan ba charter of demand sing thabakta ontho o haiduna sangsilakpa khongjang ngasige thana nimit chama kuntrani sukre khongjang sigi sarogama oina ngasi lamphel leiriba Directorate of Economics and Statistics Department ta wakat mifam chathakre University Vice Chancellor Lokthokadabani haina changsiliba khongjang asibo Jawaharlal Nehru University Students Union gi maikaidagi solidarity utpagaloinena masigi dai sardi Minister Prakash Javadekar ni haina union gi president apongdorakli. You know, the way tax on education has been happening in the universities, we have the same issue like you, and I hope that MHRD takes a responsibility. And when a vice chancellor is unfit to actually govern an institute, unfit to actually run an institute, he should be removed. And I hope that the government takes a stance on this. Teachers, staff and everyone in the university is saying that this VC is unfit to rule. I hope that MHRD, Mr. Javadekar actually takes a stand on it and they remove the vice chancellor immediately. Independence Day ga mari lenena jiri police na lokhat pa jaksal thorangda jiri bam kaithel da laiba hotel amada thi humbagi thabak chathabada MD Zabir Ahmed Elias apik koba lelong dagi mioi ama WY tablet lising ohum ga konana fare haire Infal jiri lambida none dagi kilometer ohumlom chatlaga laiba mafamda lambi gi nakanda drainage system ningthina thamdabadagi lambi mathakta ising sele masina lambi gi phibam soksilaknabagi masak ama oire athuba matamda sarkar na mijeng sangbidrabadi khongjang changsilakpa yai haire Sahi nauriba nupi macha amabu nupi oibigi kai khumna mangalaba matung hatkibada mara lairaba miyoi sibagi chaira court na pikhiba MSU women wing na court ki wayel taramna okre Hairo Kendra gi manung sanba nongpok sekmai de laiba sekmai khumbi high school gi mahairoi singna headmaster in charge transfer tawkhibagi mayokta school gate cholon sinduna khongjang jangsin kre Horticulture gi manung sanba pochai sing oreram dagi Imphal da puthokpa thingkibadagi karbar tawba mioi singda chauna kaibe pire ngasi niminini humni gi manungda Myanmar dagi puthorakpa horticulture gi manung sanba sem komla haino amadi dilhau janamna singba kaya Myanmar dagi pusilakpa thingba amasung Imphal da puthokpa yadabadagi Imphal more lambida karbar tawriba singda chauna kaibe pire pochai haplaba gari kaya more da panduna laire athingba asina namphalong kaithel da so hairiba potlam sing asida karbar tawba mioi sing khudong sadaba mayok nare hiramasi matangda Border Trade Chamber of Commerce ki General Secretary Surender Singh na phongdorakpada thingba asi kanana kari maramdagi piribano haiba moreda laiba department amatada aibasi oina pirakpadi ngamdre masigi matangda hayeng moreda business tawriba singi mihut singna Manipur sarkar ga unaba chatkani CM da suwari sagani haiki बहुत गलत हो रहा है इसका कारण भी कोई भी डिपार्टमेंट ठीक से नहीं बता सकता कि क्यों बंद किया है क्या पेस्टिसाइड की वजह से है या महंगा पड़ता है या क्या बात है इसका कोई कारण नहीं बता पा रहे वो लोग कि क्यों बंद किया है तो आप गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहता है कि हम तो यही अपील करना चाहता है कि ये काम करने वाला जो एप्पल का काम करता है आम का काम करता है या थोड़ा बहुत राजमा लेके जाता है सुपारी लेके जाता है तो इनको तो कम से कम एक रास्ता देना चाहिए क्योंकि ये लोग मेन लाइन में मेन स्ट्रीम में काम कर रहा है Indian Constitution ki Article 371 Clause A masung masiga manaba Manipur da chanahanba yaroi kanglup masel punna leminari ba Manipur asi thugaina basin ma yaroi haina maitai pangal singna ngasi hatada wakat mifam chathakre Muslim Council Manipur Muslim Welfare Organization amadi Minuthong Hafiz Hata Social Welfare Organization na punna sinduna chathakiba wakat mifamaduda Manipur Muslim Welfare Organization gi President Punjai Mayum Abdullah Pathan na Article 371 Clause A gi makhada Nagaland da special status piriba asi karisu kaide madu Manipur da sana halakpadi yaroi phuru masel gi marakta khaibong tanana ba Bharat sarkar na sanari balalong asi yabangamloi Manipur kanna ba miyam punna khongjang changsinna ba sem sarasi haiki ora masidi honorable sem pham thado koi matam sunang nangoi ko maramdi madugi mahota kaigum Manipur gi apun gi saktam singna kadobule ra kaira kadobule ta gadi Government of India ka koi mari samna de masi chaptara lokthok pio maitai bangan singna madugi da bakta chaptara Manipur government amsong thauna phaba dum MLA minister sing do madugi da bakta chaptara le pare ha ngasi media gi mangda open le khoi thamjage
Home Films ki tararak subo oina puthokpa Manipuri film inamagi yaifat thauni thoram sangai pro mamang lekai da leba film asigi producer Takhelambam Chandra Kumar gi yumda pangthokre thoram adu da hianglam kendra gi MLA Wairadeshyam Art and Culture gi director Aribam Sibda Sharma MSCB ki deputy manager KS Romi Susaru yaki Nising ani tara mga da sumang kumay oina puthoki ba inama amasung nising ani tara taruki mama haiba sumang kumay ani asipun sinduna film si puthok tuna miyam da anoba pausal pina na bokhan bani haina producer Chandra Kumar na phongdorakle Manipur ki tangdu laita adraba matam sida aina film khara puthok saraga aningba prajada sarkar da kari phongam ge da ge habsigi wakhalon da aina film puthok pase continuous amuk torok pani haidana keno ai keno gi media gi thongda thamjari KCP ki lanmi sanglop ama oriba military joint committee sem kibagi ohumlak subam apokumon thoram party asigi general headquarter da achamba thoram amaga loina na pangthokre haide Lup asigi Secretary Publicity and Propaganda Ningthem Mangang Zerol Amana Thoram Asida Party ki President Thauba Mangang na lusingduna lamdam asigi miyambo ikai khumnaba utpagaloina na Laikhidraba Thauba Thaubi Singh Party ki Comrade Singamade lamdam sigi Yawolup Singda ikai khumnaba utki Yawal ihau asibu nungsiduna amadi thajaba thamduna matam gi oiba thabak thoramda hakthengnana natraga na koinana mateng pangbirakhiba singi mafamdasu thagatpa phongdokhi kaisum sangda lairiba party ki Comrade Singdasu ikai khumnaba ulagle Hauzik sanabagi pau amuk bizari Commonwealth Games ta Junior amadi Cadet Fencing Championship ta bronze medal lawrakraba Seram Biju Maitai bungasi Imphal Airport amiyam na harau tayam na okre Ziribam da chathari ba tara manga suba Chandam Inunganbi Memorial Mini Voice Under 13 Football Tournament ki ngasi sanakiba match ta SBY MYC Zirighatna LEC Babu Parabo Om Sinoda Maithibe Pikre ani suba match ta Mokamlung FC na Sunrise Club Kadam Talabo ani Sinoda Maithiba Pikre Hauzik makata ba sanabagi pau poyan ning thousand dagi amuk phangbigani All Manipur Saibi Association Sinduna Thasi ki tang tara dagi tara mari phauba Khumulampak Sports Complex ki indoor stadium da ahanba Sintapure ningsing mana Grand Master Trophy amadi Kuntrom Super Star 11 Saibi Championship pangthongnaba sem saba loire haina All Manipur Saibi Association ki General Secretary Ais Hemjit Maiteina Paumi Singda phongdokre Hiram masigi matang dengasi Paumi Sing unabagi thoram ama Major Khunda leiba Manipur Press Club ta pangthokre Thoram masida All Manipur Saibi Association ki President Okram Manglen Maitei Vice President Mutum Arun Kumar Maitei General Secretary Hizam Hemjit Maitei amadi Member Salam Samso Maitei su saruk yaki Pangthok kadoriba championship asida sahi 32 makhagi mini sahi 33 makhagi sub junior sahi 33 makhagi da cadet sahi kun makhagi da junior amadi senior open gi tongan ba category mangada nupa masa amadi nupi masa saibi sanari singna athoi ahen tanagani Pangthoki pa thoram masiga mari lenana All Manipur Saibi Association gi General Secretary Ais Hemjit Maiteina makhata na phongdokhibada tongan ba category singi trophy singi donor singi maming miam da lauthok laduna pangthok kadoriba championship asi mai pangna pangthok pangamnaba Manipur Praja miam dagi mateng niragli satagdoriba koi championship si Sintapura ningsing mana aina koi legidraba koi thukraba koi lam sida koi koi myam sembira mai dai ozasing oza mayam muskul ram master sing myam demodi mingda koi na kai makal lamja makal katcha bagi wakhalon dai koi na taksi Sintapura ningsing mana aina thomuna koi na katcha bani han bagi koi bai pu thambira mai dai yam section thambira mai dai lat khudang thappa na myam amuk kan gadi amuk yan gadi le haina ba masana do Saibi da mandagi joya ba puto pani nam sana ba noina ba na kona mama ko na vote ka wari hapsa lai ba point system na man page adu sita kon thamjari jimu du summa mun ba na kona latta na taga khudang da amuk khagadi round ahum ko thamji ko na round na 1 minutes 1 minute hai tare 1 minute se da ko khudang ka khaba hai ba amul wai re matlab na khaba handona round ahum je base of 3 da to du thamjai adu ba hai ba masana sidi agon angon sidi thawai yawana Saibi sanamis da mayam jani amma chanjal laga hati yawu ya masana nina madu masdadi ya
हेन जेक्शन लगाना कोना हुएल जंगल लगाना कोना थांग दा चंगल लगामा तादा चंगल लगामा मतलब चईदा न सरसार हर आइटम मरी जे मसी चंगल लगामा का हाबे कोना क्वालिफाई होनो मसी मरी जगा अहम आइटम अहम पार्टिसिपेट तौरगदी हाई गंगल खुरंग का बासी यावगे अने अगर वाइबरी मसी थांग हाइबा कंगना प्योरली थांग हाइबा कंगना सानगदबा आ मेरंग खुरंग का बासी अगर मसी जंजन जरी बसी कोई कोई डेवलपमेंट आई ताई हान तरंदगी खरगा अहम मतकोसदा सोइबला मया गनबा हिरम कुदुम के साइड ते लेबा मया नुसिबा हाइबा आर्ट्स भी नुसिबा कुदुम न कोई मतलब बंगबे पनि दुआ तो मसी सजेशन पीरी रखना ट्राई द सिटी करागा हफ्ते फजन है दिसु मया दगी कोना मदुगी मदु पीरी रखनी सजु पीरी रखनी है कि थाजबदु उच्च दगलेन आई मसी प्रेस नोट से ये मतलब बिजबसी तंजन जागे खुंद्रापम केंद्र कांखुटना थोंजू केंद्र कांखुटपु माइथिप पीदुना मरीसुबा वाइखोम गंभीरनि लेमा मेमोरियल केंद्र वाइज लिकम नोकर कांग टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मियंग मखादा जोटिन वाइखोम ने स्पॉन्सर तौरगा ममांग थागी तांग तारा माथोइदगी कांखुट तारा माथोइने ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना लाइजिंग निंगथौ कांगसंग थांगमिबंद सथरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखेबा मरीसुबा रोइबा क्वार्टर फाइनल मैच ता खुंद्रापम केंद्र कांखुटना थोंजू केंद्र कांखुटपु पंजल कुंतरुक तारा तरुक माइथिप पीदुना सेमीफाइनल संखिबनी टूर्नामेंट असिगी अहानबा सेमीफाइनल मैच था असिगी तांग तरुकता याई स्कूल केंद्र कांखुट अमदी सिंजमई केंद्र कांखुट का सानगनी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच था असिगी तांग तरेता खुंद्राकपम केंद्र कांखुट अमदी सगोलबल केंद्र कांखुट का सानगनी कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की मियंग मखादा ममांग थागी तांग कुलहुमदरी कुंथ्रा फाउबा इंग्लैंड की न्यू कैसल पांगथोखिबा जूनियर अमदी कैडेट कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप दा इंडिया टीम दा सरुक यारुबा मणिपुर दगी हौखिबा आर्मी बॉयज इंस्टीट्यूट पुणे की फेंसर सेराम बिजू ngasi इम्फाल की एयरपोर्ट थोलकपदा मियामना हराउ तयामना ओगलबा मतुंगदा सोशल वर्कर कांग्रेस अमदी फेंसर वेलफेयर एसोसिएशन खोंगमनसु महापु तारामना ओपगी थरम अमसु पांगथोखि थरम मसिदा एन जयंत कुमार खोंगमन जीपी की प्रधान एम नुंगसिरे अमदी एसडब्ल्यूसी खोंगमन की प्रेसिडेंट पी बंधनसु सरुक याखि पांगथोखिबा चैंपियनशिप असिदा खोंगमन जोन 4 दगी सेराम इमो मैटे अमदी सेराम ओंबी बिजिया की मचानुपा सेराम बिजुना सेबर टीम दा ब्रोंज मेडल लौखिबनी सोग लिसिंग अनि सुबना मरीदा इंटरनेशनल फेंसर कोच एस रंजित की मखादा सानबा हौखि सोग लिसिंग अनि सुबना 15 मदी 13 आर्मी बॉयज इंस्टीट्यूट पुणे दा मखाताना सानबा हौखिबनी थागसरी बोयाई हसिक मखाताना ngasi नोमगी ओइबा इंग असागी पाव अमुक फंगबिगनी Environment Directorate की फंके बंगा सी गोई की बंगा सामा मदी नुजुकी पाउदा ख्वाइडी की साकी बा सेल्सियस डिग्री कुंट्रा मरी दशमिक तारा तरेट ख्वाइडी की इंबा सेल्सियस डिग्री तारा मंगा दशमिक मरी नुक्सित यावै सिंग मिनिट के चांग मैक्सिमम दसादा मरी फुतरा मापल दशमिक कुलहुमदोय मिनिमम दसादा यांखै तरुक दशमिक मंगा ओइखि ngasi nong suki bagi sang sino dasmik yankai teret milimeter ni hosi aroi pe maroi be pau amok Manipur gi issue sing parliament ta pukhat pangam daba matik sa daba MP sing pham tha do haina MP ani gi yumda nupi du sing bi sing na thomjinduna kholau kaya laukre Manipur की अपन की सक्तम काहलक याबा वफमदा यासिनब पुरक यारोय हाबा दाबी तौदुना KSN कांग्रेस अमदी BJP की ऑफिस त थमजिनख्रे बांग्लादेश की वीसा पाइबा लिलोंग द चटकनी हाइबा मियोय अमा अमदी बिहार की वोटर ID पाइबा आधार कार्ड न मणिपुर की पाइबा नॉन मणिपुरी अनि इम्फाल एयरपोर्ट वेरिफिकेशन चथाबद थंगनरे अमदी मिथोक तंगसिलप थिंगना बा JC ILPS स्टूडेंट्स विंग न चिंगी महिरोय लुक सिंगापुर लगा हयेंगदगी टास्क फोर्स सेमदुना मणिपुर की नेशनल हाईवे अनि द थबक पाइखत पाहुरगनी ngasi gi nadi ISTV na pijaba manipuri paw matang asida loisinjari miang tabiri ba pumna makpo amuka na kurumjari